Bogosluženjem u čast 105 godina postojanja crkve u Prnjavoru posvećene Svetom Iliji počelo je obeležavanje značajnog dana u ovom mačvanskom selu. Žitelji Prnjavora sa ponosom čuvaju uspomenu na one koji su im u najtežim momentima u istoriji pre jednog veka nesebično pomogli. Među njima se izdvaja jedan koji je srpski narod veoma dobro upoznao i to sa svim vrlinama i manama. Doktor Rudolf Archibald Rice je došao kao strani posmatrač i patolog da izveštava o dešavanjima koja su se dešavala ovdje u Prvom svjetskom ratu i upoznao je i ono lepo, a i ono ružno kod našeg naroda i onoj samoj njegove knjizi koju on izdao posle Prvog svjetskog rata, Čujte Srbi, čuvajte se sebe. Tako da ta knjiga koja je pisana u tadašnje vrijeme oslikava upravo i ovo vrijeme u kojem mi danas živimo. Rajs je Srbe zavoleo, meštane Prnjavora posebno, te se trudio da se evidentiraju i u spomen Kosturnicu dostojno sahrane nedužne žrtve austro-ugarskog ludila. Mi smo ovdje 1994. godine, mi slobodoumni Prnjavorci, napravili spomenike njegovom kraljevskom veličanstvu, viteškom oslobodiocu kralju Aleksandru, spomenik i gospodinu Rudolfu Archibaldu Rajsu. To je u to vreme bila čitava jeres. Ali eto, hvala Bogu, evo, posle 21 godine vidi se da je to bila jedna prava priča, jer gospodin Rudolf Archibald Rajs je i tih 700 žrtava koje su pobijene doneo ovdje u Kosturnicu i mi imamo jedan mauzolej, imamo cijele kulu zapadne Srbije ovdje u Prnjavoru. Mačvanskim mučenicima danas je bila posvećena i svečana duhovna akademija koju su realizovali glumci Šabačkog pozorišta i njihove amaterske kolege iz Prnjavora. Mi celu ovu godinu programski, namenski radimo, obeležavamo 100-godišnjicu Velikog rata. Ovo je samo jedan nizu akademija koja će malim svojim delom pokušati da nas opomene, da nas opovrgne, da vidimo sve ono šta su naši preci ostavili za nas, da to ljubomorno čuvamo i da to non stop negujemo i spominjemo. Ono ako ne bude se spominjalo i ne bude se pričalo kao da ga ni bilo. Šabac se sa ponosom seća nedužnih prnjavorskih žrtava, čija je smrt bila uvod u najveće stradanje srpskog naroda. U godini velikog jubileja grad će učiniti sve da se tužna, ali i slavom ovenčana istorija Srba dostojno obeleži. Mesto Prnjavor je jedino mesto u Srbiji koje je dobilo orden Karađorđeve zvezde zbog stradanja koje je podnelo u Prvom svjetskom ratu. Mi smo ovdje danas dužni da nas spomena naše junačke predake, održimo jednu svečanu akademiju, da se setimo svih žrtava Prvog svjetskog rata i da naravno izvučemo pouke za budućnost. Ja sam zadovoljan što su meštani Prnjavora uspeli da organizuju jedan ovakav skup i da se uklope u čitav program koji grad Šabac sprovodi čitave ove godine, a to je plan sećanja na Veliki rat i na Cersku bitku. 100 godina je veliki jubilej i mi moramo da budemo dostojni tog jubileja i da ga obeležimo na pravi način. Kako se danas moglo čuti, meštani Prnjavora pamte, praštaju, ali ne zaboravljaju. Kako zbog sebe, tako i zbog predaka, a ponajviše zbog potomaka, kojima u amanet imaju mnogo toga da ostave.